Allah subhanahu wa ta'ala algun menge darinna devvi warak gina kantattaken algun men effara koffa mihatanan algun menge taalimi daira ge terega algun menge taalimi muassasata uge tere masakke kurevumun ai algun menge huriha darinnaki A level ge top 10 ge himene kudin kamuga hadan algun menge teren top 10 ge himene kudin satekan gunaleve ehinnamas tibefun wadagen muassasata uge tere vede wadagen wazifa de farataka suwal kurawwa midennevi marhalaya hamen algun menge kiyewun algun men gendieru ta'lim libenje ilmu algun men ituru kolliru e kudinge kibaga e midennevi daraje kiyawagen nikumegen da kudin algun menge muassasata uge terega gina kudin algun udannawan huriha kudinge wahake huriha kudinne dannawa finama e kudinna kureve be insafaka faharege wegin giya dana gina kudinge kibaga wazifa ge akhlaqiyaten ne wazifa ena ada kurang ene hawalu kurifwa wazifa ge bayanuga miweni eveni kandattake kurashe bune ene hawalu kurun wazifa ene ada nukureve qabul kurawwa mi algon menge muassasata uge tereng ei school ekkamuga wis ei office ekkamuga wis ei fihara ekkamuga wis kommetan ekkamuga wis algon menna fenigendani kiyawagen nikumegen anna kudin khasa gotek algon menge mi sanawi mati sanawi marhalatan nimma fanna kudin e kudin wazifa ek kurimatilage misal ek detere kum adi part time wazifa ekkamuga wis e kujja gos e wazifa ada kurumge terega gadiye farwa teri nueve wazifa ge ada kurang hawal kura masuliyatan ada nukureve wazifa ge wagutuga phonun social media ge terega gina waguttan heda kure wazifa ge wagutuga phonuga enage rattessaka gulagen nuata ena rattehivegen ule kujjayak gulagen enati ule midennani enen agun menna midennevi marhalaya ahame gagganaka maduwegen baraharu nuata sahadaharuge kiyawdinun algun men kiyawdinuma fohuge nerunu iru algun menna nete daskoddeifa gadiya farwa teriwan ehnames visnawa algun men amille atun ekudinge atuge hifagen algun men ekudin gowagen barabaru hagadi 45 school gendiyame